Do not mask difficulties because you fail to deal with load shedding in the country. Mokwaledi kakaretso wa ANC o na sa kgale matheganong fa ne a bega gore motlhankedi-khuduthamaga wa Eskom Andre De Ruyter o reteletswe. Motlhankedi-khuduthamaga Andre De Ruyter o begile fa ANC e batla go ungwelwa ka fa eseng fa molaong go tswa go malatlha a fetlang motlakase. Ditshwaelo tsa ga De Ruyter di tla jaaka a kgaogana le setlamo seno sa motlakase le go gopotsa baagi ka bonwenwe jo bo begilweng ke khomišene ya ga Zondo. E leng paka e mopresidente Cyril Ramaphosa a rileng e fedile fa ne a amogela karolo ya ntlha ya pegelo ya khomišene eo. These recommendations provide the foundation for greater transparency, for accountability and ethical conduct within all state institutions and across society as a whole. Dikgwebo tsa puso di ne tsa tshwarwa le go diriswa mo bogwenegweneng go ya ka pegelo ya state capture. Ka fa go jelengwe tsamaiso ya ga mopresidente Ramaphosa e ntse mengwaga e tlhagisa setshwantsho se se bontshang se sena bogwenegwene le gore e tlile go ntsha bogodu jo bo diragalang fa ditirelong tsa bosetšhaba. Motlhankedi-khuduthamaga wa maloba o begile fa tona nngwe ga mmogo le moeteledipele wa ANC a mo reetse a re letlelela batho ba le mmalwa go ja. Mafoko ao go ya ka mopresidente Cyril Ramaphosa a kgatlhanong le maitsholo le tsamaiso. Without the people of our country showing the determination that they did to confront corruption in the public sector, the work of the Commission would not have yielded the type of results that we are seeing today. ANC ya re Andre De Ruyter o reteletswe ke go fedisa kgaogo ya motlakase jaanong o dira maipato. Eskom e ntse e tsweletse ka legato la borataro la kgaolo ya motlakase mo bangwe ba reng le gomela go la bosupa ka fa tlase ga ketapelo ya ga De Ruyter. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o tlhalositse gore De Ruyter o itshupile gore ke lejela thoko. Don't make flimsy allegations about involvement of people in corruption when you were at the helm. You were the CEO. Expose corruption. We challenge you so that law enforcement can deal with it. Khabagare ANC e gwetlhile De Ruyter go isa pegelo ya bogodu jo bo diragetseng kwa Eskom ka paka ya gagwe kwa sepodising. Ditlamo tsa puso jaaka Prasa, Transnet, Denel, SAA, Eskom le SABC di tlhageletse mo pegelong ya khomišene ya ga Zondo jaaka tse di dirisang madi botlhaswa. Bonwenwe bo santse bo tsweletse kwa Eskom go ya ka De Ruyter, mme go santse go tla itshupa gore a De Ruyter o tla tseela morero ono kwa sepodising kana nnyaa.